na na do dan Akufo-Addo asi agunu ho anim ase pa di anu odi na no me so me to sai so Otumfuo abodwa kase ese ezese de e wo se yekoye ye friend sen Kwaku teaching hospital e wo se yesi e wa bra president of Ghana ha Mr. President, he says it's not done Akufo-Addo. Why, Papa, why? Papa, why? Papa, why? Kumase, Asantehene to aba, Emma MPP ba power. Na the whole Kwaku teaching hospital. Just say, me and Papa mbo mu asema akura odaroma. Eko ebodwa say yemfa sika, yem mo foto ne fa nye renovation. Ewa bra obabase atematam sika wei trillion e di ato ewa ba sika ye beti na renovation ko enu sika no kota Asantehene TV yesom sompa amafo na etiefo akwa baba Asantehene TV aha ana Asante amamre na mane niam edi ahimo maga na titini Asantehene ntemo ye de sommo ayafo enche bia ena ye ewura otekoko so Otumfuo 72 ababi opimso bema na baby a wo bia wonkwaso ebodwa na otu din hill Kwaku ye Kwaku ayare sabia no atoto sini niema bi nyeye enuo ne niema ho asiesie ntinkie meboa ne nya renovation na obodwa nkwafo bai omo nsam wo bi beboa ewura opimso na ewura ya de nyina kofi Kwaku akomadani di she Kwaku Bonsam de wosena na do dankwa Akufo-Addo is such a disgrace to the human society. Ogunhu animu ase. Ye ka MPP amanyoku a enka ya Asantehene ko ma nka mu nya akonya ntenas adenti na meka sa. Ogba Asantehene ntem ya na o ma Ghana mu a ye hwemu a MPP fuo mabadodowa mu majority vote na munya no ewo Ashanti region eya Asantehene ntemu na aden e na wose yewura na bebodwa si emenye Kwaku ansana mo maba beboa nti ye Kwaku Bonsam kofi Kwaku ni buafu nti ye kwa ne nkonko tie no abra na okasa ekohemfoni ni ba ye de nkome o atoa so asemabo asem kase na bai edi asem na ba sede na na do dan Akufo-Addo asi agunu ho anim ase pa di anu odi na no me so me to sai so Otumfuo abodwa kase ese ezese de e wo se yekoye ye friend sen Kwaku teaching hospital e wo se yesi e wa bra president of Ghana ha Mr. President, he says it's not done Akufo-Addo. Why, Papa, why? Papa, why? Papa, why? Hey, the whole nation Kumase Asantehene to aba Emma MPP ba power na the whole Kwaku teaching hospital just say me and Papa mbo mu asema akura odaroma eko ebodwa say yemfa sika yem mo foto ne fa nye renovation ewa bra obabase atematam sika wei trillion e di ato ewa ba sika ye beti na renovation ko enu sika no kota na yenam na ya bofoto ko ba sa tokotoko na nkasa tidwem se obi anfa kakra mra misre mi nuano ma konfo mi nuano asofo we de esre ne esre mo opinion leaders obi anyemmoa obi bia enyemmoa obi ya enfa kakra nkoto ayi Kwaku fund no obi antua evite Kwaku fund no enje ye na ma konfo ngwa ndo ye di na daso nye ngwa dia a Christopher ko obi engremofo ko obi me ba Otumfuo kan wanti ayafo mfoni no na mokokọhwe ba no kofi Kwaku na mote ne nkan na Kwaku Bonsam na mote ne nkan no na ayafo ye ka semu ye nkan bi Excellency na do dan Akufo-Addo yi kofi Kwaku say
konfo na chidi konfo na so nkyere se akonfo na ba ho ma yehwe wo mu enya kristofuo no so nko na ba ho muslim se ba christianity mo ba ho yese tribe bi e ba ho bi ena enya asantefo so nko adea o konfo na chibi pia asantema mu enya asantefo nko adea nti ewa Kwaku Bonsam asa aka bibi sente no so yenko tie abia na ewa Kwaku Bonsam ka se konfo na che no enya konfo na ba ho kristofo ba ho kremofo ba ho yenko enfo ni nimla ye ba de wo so ye de asom Semekasa, I'm so disappointed on His Excellency Nana Akufo-Addo ho one yete Asantehene mu ha ana MP any MPP aban panyifo mu di anim timi chire gold on the social media on televisions me patwa asema me kan tini pa Meteo in Asante region has say ye ka MPP amanyuku empanyifo kukudamefo mu Asantehene mu ha MPP MPC omguha masa omo parliament omo nyina ministers omo nyina wo post akese na sebi previous Otumfuo otekokoso yenye papa etimi ebodwa se miama yale sabie e wo hai sebi wo mu se ahemfo wo post na ahemfo yi tax na wo mu gigi no hospital ho ni sika no ye gigi no hospital ye fa nkoma ahemfo so ati ase ye mfa nkoma ahemfo wo mu se hospital no eye krobe asante kotosi na sase so enema bebom se bia minim de ayi de serious center de but eye aban ena bibia hye ne nsa so ati ase enti se opim so hwesa ade esia na ade na si wosan na ade no yenye renovation because na saying akura bi no yare enti na omo payi kakra ema me ko ye donation bi na me ko ho no yesna koma no mo pebe 60,000 bi na me ko ho ko ye donation bi tin me ko ho no masa ba bi am duro ne e kyense ha na e mo kire wo fa akire ho a masa you be shocked enema bi hu no e kyese enkoyie wo hu na se papa etra e bodawuru na ye wo president ye wo ministers e wa Asantehene mu ha they call themselves as members of parliament na sebi previous yenye renovation enema bi nkoso sana sebi previous sebi nya adminua na ese de wasa kapuma no nwam no it is a ministers we no more Asantehene mu nyina what is the duty of responsibility of that ministers what is minua over hospital no bego a omni bears but ministers almost sent me to my Bobby Dimitri Mokramiami minister honorable college Dimitri Mabondi say college team any crowd filling station come pay 6 or 10 when you can over project project one project money can even paint the whole Konfanoti teaching hospital and no swami MP no was swami cross one the say Osei chairman sabosu Osei chairman to what parliament for 24 good years and you would mean yes you can call all the ministers in Asante region because we a new parliament to say will be a first camera munina first camera near Franco renovation because Konfanoti teaching hospital and no academia Kwaku come and no academia sabe be a cow for the school it is served the whole nation yet obi temali asemba esifakoji obi otinyan asemba esifakoji obi okunugu yoyo asemba esifakoji and this hospital is general hospital serve the whole nation and the entina sebe operation na tina dwem otekokoso wo hwe ade ekonenkoyi it was on one kasa etra ho and sanity dia I'm so disappointed on His Excellency Nana Akufo-Addo because he is the president of Ghana and so before he come out, okay. He has already consulted them and they didn't mind him. Okay. What I say? And he who said, Tepamayin on the papa waiting an example. Tepamayin wui, me and papa Nanako good wui. Near Catch Tepamayin said, Sabi, Tepamayin, wo Tonasasi, Tepas, Sabi, saying, you don't say no beton, I will be ya. And I be a friend of Fisherman on so banana, ya friend, you can for him, ya friend, a way say no more about. But you have tax pay money, and in Yama be a year. You freeze a bino,
you bet me hwenano obeye yekochi ni sika na sen yesu kuru billion Dear billion. billion Dear. billion No, not so free. and it is careful of who this is the car okay kind Okay, very well. Sika guni dem sika we again teaching renovation e wo konfa no titi ho Okay, mama. but who can you gonna talk there we want to pass him we go museum them no pass him say Ghana first Me that's ayofo mfoni a na etwagu wei ne niam bia na edi ehim wo abefo ntentan no so a na Asantehene TV na ye pese ye de somo ene edai yesrew sa oyofofo ene na wo channel ya be subscribe to your channel no afi nso uwie ya na be ye wadoye na waboa Asantehene TV na wa hye dwumadi na ma wona wa chichi ni benche nyina enso ahu niam ekoso man Ghana titiriw ni Asante emantemu ema remfi se comment section wo no mo beja comment se de be ye na babeka Asantehene TV abusuaku no nyame nhiraw se oje ebre ehwe Asantehene TV mia me gina dwumadi me somo me din aduana de hye bedi akon an me ka aduana de hye na mo ntia se me kire aduana PSA ka chi na ate nkan the occupant of the black student in Ashanti Kingdom na odene ho ochire kusi ntirama Asantehene benkum hene an eka chi ne me yakramo Asantehene TV. Yes, so much.